Faigoni ni Pai kethom ni Dokmoka tourist IBA long Dokmoka Hamphang asong KAYA KSYC lapen KSA tumpen ingnam rai kom sakhia long bang pharo kethom sose chokomar tumaphan so cos notice kapali rock aputhak pherengke amai kangni pon bangso pherengke amai kangni pon along KAYA Hamphang asong konchun bang akas rongpha dehin rimbang sodar tiso KSYC a konchun bang edison tokbi lapen KSA dihin rimbang ang tongrong pia tumpensi pherengke amai ingni pon bangso pherengke amai kangni pon along KSYC konchun bang edition tisopen kaning jepon mate karbiang no autonomous council of han kachuning repon abijit rabha illegal appointment tipipon bang pharo kethom sose etumapha non jesimet re-interview and ponji po bang stock chelo athe bang pharo kethom sose atum sitame non ke kisa ki kuya por kosonsi physical interview ki un poputa ningjepon lapen bang pharo kethom sose etum sita ili karbi akhai saidelo apot mena karbi akhai aphang kaching hon kajin sopen kai tengkai amang son pachuklem pachudam thunang kusi kachining ri padopon SYC konchun bang edison tok biganing jelam le arjupon sena poloni pen prodon for report news 18 difu song thong pini ka chatong le tum press meet atheng no pen le tum nang le tum han ka chining ri alam thekela pu halo akhai karbeng long tmos council CM Dr. Tuliam Rong Han phan son interview bang ke alang ni bang la tum han aku pi thela alang ni tum han kai teng kai mang song thak joy ke ban alang ni tum han aku pachiklem thlo yi man se ni tum la da ka chatong KSYC la pen ke karbeng long youth education la pen ke KSA ni tum song thong a hin pen nang ni phan chuning ri padigrim lo ka do pen illegal appointment ku 2012 pen lo so pora putha ke 2012 pen jong si illegal appointment ku ala ni tum chini lor pa son te election duty eviction duty nane survey to nane ali ki bang sita mela son long bang to dum de son te ni par di non an ke ala ni tum ta ke claim ke padu ajhara tum ke hem ta lun ke en bendo agari motor ta lun ke na tum ta do ala ni tum phan so ni ko son non ki tu po asi si matha pona pona si CM mata tum handa personally ta me ala ni panda tuning rilo alang dia department binang ko ati si alang ni panda labang so long phan mage jinso bonai di tum kar biara side lo ba te abhijit rabata alang lo pigi pilo illegal appointment det ta hai lo to rat panda kroina office family tum kar bi side mat ala panda blame rate no dang lo si tum kar bi side pot kaya teng kaya mang son le lang pon son te mi parpo si na tuning ri padi krim lo CM sar panda kardok